پشتی وی یکی ایسا درباسی آلیه دن ای گولا جلیلی بو که جیرت تبریه دگوتن. الالت که مزن دابو پیوی چمکی وان او نشان و کرمات دیت بون ین که ویج بو نخوشان چکر بون. ایسا درکت سری چیه ولوی دره به شاگردین خواه رونشت. ججنا جهویان آد درباس بونی نزیک بو. گاوا ایسا چاوی خواه هلدان و دید که الالت که مزن بر به وی وده. ایسا جا فیلیپوس را گوت. امنن جکو داره بکرن. جبو که اف مروف بخون. و اف جبو که فیلیپوس بجربینه گوت چمکی وی دزانه بو که اوی چه بکه. فیلیپوس برسی واوی دا. جبو که جهر یکی را پاریک بکوه به دوست زیوی جی نان تیره و ناکه. یکش شاگردان برای شیمون پتروس اندراویس جوی را گوت. لور لاوکک هیه کو پنج نانین وی جهی و دو ماسین وی هنه لیجبو افقاز مروب اف چیه؟ ایسا گوت. مروفان عرده بدن رونشتن. لور گلک گیا هبو و او رونشتن. حجمارا میران لدورا 5000 کس بو. هنگ ایسا نان هلدان پشتی کو شکر کر او لکسین رونشتی بلاف کرن. بوی آوایی بقاسی کو وان خواست وی ماسی جی دان وان. پشتی کو تیر خوارن وی شاگردین خواره گود. وان پارین کمانه بدن هف بلا تشتک زیان نبه. شاگردان جی او برهف کرن و جبر وان این کو 5 نانین جهی خواره بون 12 سالک جپاریان تجکرن. دما کو وان مروان او نشانه کو عیسی چکر دیتن وان گود. براستی جی او پیغمبر کو بهات دنیای اوه. ایجار عیسی تی گهشت کو او بین و جبو کو وی بکن پادشاه بزوره ببن. دیسا او بسری خواه هلکشیات چیه. دماکو بو ایوار شاگردین وی داکیتن جیر و چون گوله. او لقیقه کی سوار بون و جبو که درباسی کفرناهما آلیه دن ای گوله ببن کتن ری. ایدی تعری کتبو ارده و هیجی ایسا نهاتو بو باوان. گوله جبر باگره که خورد بیل دادا. دماکو او بقاسی 5-6 کیلومتر یان پیش وچون وان دید که ایسا لسر گولی ریود چه و بربه قیقی وده. او ترسیان لی ایسا جوان را گود نترسن ازم. ایجار وان خواست که وی بخن قیقی. قیق دجه دا گهیشت وی آلیه که وان دخواست هرنی. لوترا روژه الالتا کل آلیه دن ای گوله مابو فهم کرن که شوا دن جقیقه که پیول لوی درین نبو و ایسا بشاگردین خواه لقیقه سوار نبو بو لی شاگردین وی بسری خواه چوبون. ج آلیه دن و قیقین که جتابریای حاتبون گهیشتبون نیزی وی دراکو پشتی شکرکرنا خودان لی نان حاتبو خوارن. گاوا الالت دید که نه ایسا و نه جی شاگردین وی لوی دری نه او بخواه لقیقان سوار بون و جبو که لعیسا بگرن چون کفرناهومی. گاواکو وان ایسا لآلیه دن ای گوله دید وان جیرا گوت مامۆسته تو کەنگی هاتی بێدەری
ایسا برسی واوان دا براستی ez ji we re dibêjim ne ji ber ku we nîşan dîtine lê ji ber ku we ji nên xwar û hûn têr bûn hûn li min digerin ji bo xwarina pûç nexebitin lê ji bo xwarina ku ji bo jiyana herheyî dimîne bixebitin wê xwarinê kurê mirov wê bide we çimkî bav Xwedê mora xwe li wî xistiye û wan jê pirsî Divê em çi bikin? Ji bo ku em karên Xwedê bikin. ایسا برسی واوان دا Karê Xwedê ev e ku hûn baweriyê bi wî kesê ku wî şandiye bînin. لسر vêyekê wan jê re got İcar, te çi nişanê çêkî da ku em bibînin û ji te bawer bikin, te çi karê bikî? Bav û kalê me li çolê man naxwarin. Çawa ku hatiye nivîsîn, wî ji bo xwarina wan ji ezmên nan da. ایسا ji wan re got Birastî ez ji we re dibêjim ew ne Musa bû ku ji ezmên nan da we. Lê bavê min e ku nanê rastîn ji ezmên dide we. Çimkî nanê Xwedê ew e ku ji ezmên tê xwarê û jiyanê dide dinyayê. wan jê re got Ez benî hergav vî nanî bide me. ایسا ji wan re got Nanê jiyanê ez im. Yê ku bê ba min qet birçî nabe û yê ku baweriyê bi min bîne tu caran tî nabe. Lê wek ku min ji we re got we ez dîtim lê hê hûn bawer nakin. Hemû yên ku bav dide min wê bên ba min û yê ku bê ba min ez wî qet nazivirînim. Çimkî ez ji ezmên hatim xwarê ne ji bo ku ez daxwaza xwe bikim lê ji bo ku ez daxwaza yê ku ez şandime bikim. Daxwaza yê ku ez şandim ev e ku ez ji hemû yên ku wî dane min yekî winda nekim lê di roja dawî de wî rakim. Erê daxwaza bavê min ev e ku her kesê kur bibîne û baweriyê bi wî bîne jiyana wî ya herheyî hebe û di roja dawî de ez ê wî rakim. ایجار جهویان لپی وی کرم پتپن چمکی وی گوت Nanê ku ji ezmên hatiye xwarê ez im. وان گوت Ma ev ne İsa'yê kurê û sive ku em diya wî û bavê wî nas dikin? Ma çawa dibe ku ew niha dibêje ez ji ezmên hatime xwarê? ایسا برسیو دا و جوان re got Di nav xwe de nekin pitepit. Tu kes nikare bê ba min. Heta bavê ku ez şandime wî ber bi min ve nekişîne. Û di roja dawî de ez ê wî rakim. Di nivîsarên pêxemberan de hatiye nivîsîn hemû wê ji aliyê Xwedê ve hînkirî bin. Her kesê ku ji bav dibihîze û hîn dibe tê ba min. Ev nayê wê manê ku kesekî bav dîtiye. Bi tenê yê ku ji Xwedê ye wî bav dîtiye. Birastî ez ji we re dibêjim yê ku baweriyê tîne jiyana wî ya herheyî heye. Nanê jiyanê ez im. Bav û kalên we li çolê man naxwarin lê ew mirin. Ew nanê ku ji ezmên hatiye xwarê da her kesê ku jê bixwe nemire ev e. Ew nanê jîndar ê ku ji ezmên hatiye xwarê ez im. Eger yek ji vî nanî bixwe wê her û her bijî û nanê ku ez ê ji bo jiyana dinyayê bidim bedena min e. لسر vêyekî cihûyan di nav xwe de devjenî kirin û gotin Ev mirov çawa dikare bedena xwe bide me ku em bixwin? ایجار ایسا جوان re got Birastî ez ji we re dibêjim heta ku hûn bedena kurê mirov nexwin û xwîna wî venexwin jiyana we wê nebe.
یکو بدنا من دخواه و خوینا من و دخواه جیانا ویا هر هی هیه و دروجا داوید ازوی راکم چمکی بدنا من خوارنا راستین خوینا من جی و خوارنا راستینه یکو بدنا من دخواه و خوینا من و دخواه به من ردمینه و از جی بوی ردمینم چاواکو باوکو سرکانیا جیانه از شاندمه و از بسایا باو دجیم به وی آوائی یکو من بخواه و بسایا من بجی نانه کوج عزمین هاتیه خواره اوه نوکو مانای کو باو و کالان خوار امرن یکو وی نانی بخواه و هر بجی عیسی ev peyv dema ku li Kefernaumê hîn dikir di kiniştê de gotin. Gelek ji şagirtên wî dema ku ev peyv bihîstin gotin. Ev peyv gelek dijwar e. Kî dikare guh bide wê? Lê İsa dizanibû ku şagirt li ser vê yekê pitê dikin. Wî ji wan re got, ما دلê we bi vê yekê dimîne nexwe eger hûn bibînin ku kurê mirov derdikeve cihê ku berê lêbû wê çawa be yê ku jiyanê dide ruh e beden qed bi kêrî tiştekî nayê peyvên ku min ji we re gotine ruh û jiyanin lê yên ku di nav we de baweriyê nayînin hene çimkî İsa ji destpêkê ve dizanibû ku kê bawerî neaniye û kî wê wî bide dest û wî got. ji ber vê yekê min ji we re got heta ku ji aliyê bav ve neyê dayîn tu kes nikare bêba min Ji ber vê yekê ji şagirtên wî gelek kes zivirîn û êdî bi wî re nedgeriyan. Îcar İsa ji duwanzdehan pirsî. ma hûn jî dixwazin ku herin Şîmon Petrus bersîva wî da. Ya xwedan em ê herin ba kê gotinên jiyana her heyî biterene û me jî bawerî aniye û em dizanin ku pîrozê Xwedê tu yî. İsa li wan vegerand û got. ma min hûn her duwazde nebijartin lêbelê yek ji we îblîs e Wî li ser Cehûdayê kurê Şîmonê İsxaryotê digot. Bi ser ku ew yek ji duwanzdehan jî bû, yek û wê İsa bida dest, ew bû.